I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ćemo odigrati novu utakmicu u ovoj fantastičnoj igrici NBA Live Mobile. Ljudi moji, prije nego što krenemo da odemo u tim, da vidimo, da vam pokažem, ovo će biti sastav s kojim ćemo danas igrati. Gotovo sigurno sam im Anthony Tolliver bi mogao da igra na ovoj poziciji danas. Da, to je to. To bismo mogli samo da zamenimo. Da vidimo sada, idemo u tim. Idemo u sezonu, igram protiv Portlanda na našem terenu. Posle 3 velika poraza, nadamo se pobedi. Ovo ima jako dobri igrače, boga mi. Idemo ljudi moji. Ovo će biti taj sastav koji će danas probati da rešeta protivnika. Ljudi moji, posle 3 poraza vredela bi neka pobeda. Evo, konačno mi imamo loptu. Felton, Tolliver, Felton, Vujačić, evo trojke. Vodimo ljudi moji na početku utakmice 0-3, dobro smo startovali. Felton, Davis, da ima sad evo prilike da imamo, ćemo uspjeti da pobedimo sada. Da vidimo, ništa, dobro je. Vujačić, Tolliver. Da ima sada, evo šanse, Felton. I kako lopta izlazi iz koša ljudi moji. Ajmo sad da vidimo, evo prilike da vidimo. Odlično, bravo Hensone. Henson je tu loptu uhvatio. Sa distance za 3. Nije uspio pogoditi ljudi moji. Da vidimo sada. Sad ćemo da vidimo Lillard. Da vidimo posljednji minut ljudi moji na prvoj četvrtini. Vanter, ovo će biti nezgodno. Da vidimo ljudi moji, Henson. Tolliver. Sagradili, kako kažem, grade ga. Henson. Ne znam kako kažem, ali za malo. Za malo ljudi moji da pogodi trojku. Idemo sada ljudi moji da vidimo. Evo prvi poen na gostiju. Rezultat je 2:3. Felton. Henson, ajde bre. Tolliver. Neće ga baš ljudi moji, rezultat je 2:3. Samo sekundu staram. Da li ćemo uspjeti da se odbranimo ljudi moji, da vidimo sada, ovo će ti nezgodno. 4-3 ljudi moji vode gosti. Malo smo se opustili, što bi se reklo. Mi smo ta ekipa koja će imati posljednji napad na ovoj prvoj četvrtini. Otprilike sada vidimo. 6-4, 2 trojke Feltona na ovom meču. Vidimo sada, evo možda prilike. Evo šanse. Sada vidimo šta će bude. Ništa. Dobro ljudi moji. Na kraju prve četvrtine vodimo 6:4, ne toliko ubedljivo, samo 2 poena razlike. Idemo odmah u drugu četvrtinu. Evo odmah je počela druga četvrtina. Nadamo se pobedi. Dajemo sada Lillard. Neki Crabber, nema pojma koji su ovo, su igrači majko mila. Davis, bravo. Vujačić. Henson.
Johnson. 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 Ništa. Ništa, ljudi moji, ostaje 6-4 za moju ekipu i dalje. Imamo sad, evo prilike, evo šanse. Da vidimo, neće ni drugi put. Ajmo sad, idemo. Ajmo Feltone. Vujačić. Ljudi moji, 9 poena na meču i 3 trojke. Znači, ovo je mislim da nam se piše ovdje jedna dobra utakmica. Mislim iskreno da nam se piše ovdje jedna dobra utakmica. Ja sam sad ovdje ja. Lillard je ovdje pogodio. Felton. 3 razlike imamo trenutno. Sjajno. 11-6 ljudi moji, 5 razlike imamo. Lillard nekako, kaj kažem, tako najefikasniji u njihovoj ekipi. To vidimo, ovo je bilo baš lako. Rezultat je 11-8. 3 razlike. Felton. Kako sam ja sad grešku napravio. McCollum. Da vidimo. Svaka je čast na ovom napadu. Kredi ovdje pogodio. 11-10. Felton. Felton sjajno. Da vidimo, će li ući, bravo Feltone, definitivno ovaj Felton na ovoj utakmici najefikasniji ljudi moji. 13 razlike, 13 razlike, 3 razlike trenutno. Da vidimo, ljudi moji, ovo će biti jedna veoma teška utakmica. A sa druge strane, ovečnim ocjenom 69 je najefikasniji. Felton. Toliver sa distance, Toliver! Za 2. 15-12 ljudi moji, dalje 3 razlike, 15 sekundi do kraja druge četvrtine, prostite. Kao kažem, nekako veoma, nije toliko teško, ali brani se gosti. Vomel, da vidimo, da će ući Kako im prolaze ovi napadi, znači, da li postoji neka caha da se odbranimo, ja ne znam stvarno, ne igram baš toliko dugo ovu igricu. Da imamo sada, ništa. Na kraju druge četvrtine ljudi moji imamo poen razlike. Idemo, šta radimo? Idemo odmah u treću četvrtinu, znači vam kažem nešto iskreno, treća četvrtina u stvarnoj košarci uvijek i presudi pobjednika, znači to je nekako uvijek tako. Ta treća četvrtina uvijek presudi, nego ajde sad ne znam i našem poslu. Da vidim, odlično vrata Olivere. Felton. Ajde Vujačiću. Za malo da pogodi. 15-14 i dalje vodimo. Posle 3 poraza, znači ne smatram sebe za favoritom. Da imamo sad evo prilike da vidimo. Ne. Ova igrač koliko mene nervira ljudi moji. Ovo je nevjerovatno. Stanley. Evo je trojka odmah. 18-16 ljudi moji, odmah smo se vratili na meč. Opet vodimo. Što je vrlo bitno za nas. Felton. Crabe neki, Crabe je veoma opasan igrač. Da vidimo.
Odlično, bravo Jačiću. Hanson, čekam ga već jednom, ulazi. 4 razlike, ljudi moji, Hanson pogađa. Njega smo čekali da i on pogodi neki point, tačnije rečeno, tako da se izrazim. Bravo majstor, ajde Hanson, odmah kontra. Ajde sad. Opa! 22:16, ljudi moji, imamo 6 razlike. Znači, da kažem nekako najveća prednost moje ekipe na ovoj utakmici. I već bukvalno imamo neku veoma ozbiljnu prednost. Ajmo sada... Ništa bre, idemo, Hanson. Opa! Ej, jebi. Opa! Felton! 8 razlika, ljudi moji. Kako lako, ljudi moji, prolazimo. Znači, ovo je nevjerovatno. Lillard. Lillard je trebalo bude nekako najefikasniji u njihovoj ekipi, ali ništa bukvalno. Davis ove pozicije može opasno pogoditi trojku. Davis, da vidimo sada Davis. Da vidimo sada, evo prilike. Ajde više, trošiš vremena, novac. Davis. Kakva moša, ljudi moji. Znači, posljednjoj sekundi ovaj Davis je pogodio za Felton. Da vidimo... Serem se, u koš se serem, znači ne uvijem kako je ova lopta izašla iz koša. 24:18, ljudi moji. Dobro, redu, imamo prednost, ali treba odbraniti do kraja posljednje četvrtine. Idemo, ljudi moji. Vujačić. Ako sad pogodi trojku. Ajde Tolivere. Bravo majstore, 26:18. Ljudi moji, ne znam koliko sam sada srećan, ali mislim da smo blizu jedne velike pobjede. I to je dobro za moj tim, znači... Ovo je sada, da vidimo sada... Ajde. Ajde bre. Da vidimo... Ovo je bilo baš... Ovaj Crabe pogodio. Hanson, oprostite. Ništa. Minut i 36 razlike trenutno imamo. Ovo je baš neka klimava prednost. Kao što sam naglašavao. Nema sad. Hanson. Ovdje imam prostora, bre. Odlično. 22:18, ljudi moji. Lillard. Felton. Ajde bre, branite se. Lillard ovdje sa nekima. Evo prilike da vidimo. Ajde. Ovo je baš bilo lako za njega. 24:28, ljudi moji. Ideš u kurac, minut i 2 do kraja, ljudi moji, 4 razlike. Ispalio sam se, ali nema veze, valjda ćemo uspjeti da se odbranimo. Ljudi moji, znači, deli nam se još minut do pobjede, ali... Kako kažem, nema teške pobjede. Biće čudno mi ako uopšte ne ispustimo ovu prednost sada. Ako sada pogodi trojku. Ljudi moji, od one silne prednosti imamo poen razlike sa svega. Vujačić.
Evo je... Ljudi moji, ovo je sad problem. Znači, ne mogu da vjerujem. Felton. Aj sada Vujačić. Iš jebem ti mater! Znači, ne znam stvarno sad šta da kažem. 29-28 je plus s njima napad. Ajde sad da vidimo. Da vidimo sada. Ako pogodi 3 gotovo je. Da vidimo. Ajde zdravo. Ajde imamo napad bre. Ajde. Ajde sad imamo vremena da se zorganizujemo. Idemo bre! 3 sekunde imamo poen razlike, ajmo! Sad je bitno se odbranimo, ajmo, ne, ajde! To! Tako je bre! Pobedili smo ljudi moji 30-29, znači... Toliver je definitivno, kaže nekako junak utakmice, spasio me, pobedili smo. Poen razlike, znači toliko nekako tesan finiš. A ovo ljudi moji, uspjeli smo ipak da pobedimo, to je sada velika sreća i to je sada vrlo bitno da smo uspjeli da pobedimo ovog protivnika. Znači, prekinuli smo tu seriju od 3 poraza, evo možete vidite rezultat. Znači, 30-29, šta kažem na kraju. Igrat ćemo protiv Detroita na sljedećoj utakmici, igrat ćemo na našem terenu, kao što vidite home, ovdje gostija, kako se kaže već. Ljudi moji, ne znam kada ću sljedeći put ovo snimati, ali igrat ćemo uglavnom. Znači, to je veliki sad uspjeh. Ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste ga pogledali. Ako vam se svidio, bacite like. Također se prijavite na moj kanal. Ako to niste učinili, učinite to odmah. Ljudi moji, i do sljedećeg klipa, veliki pozdrav. Pozdrav!